What's up, vlog squad? Ako vam se ovaj video svidio, i Orenica i ja... Ne, ovo nemoj staviti ovaj dio. Aha, znači Ako vam taj se dio ovaj... ide. Sad od početka, kad? Ver. Kak ti bilo bordat danas? Dupe me boli ko da me silovalo 26 crnaca, stari moj, koliko sam pao. Znači više si se vozio na dupetu nego na bordu. Više Bord vozio mene nego ja Bord. Sutra će tebi... Bog moj vlog. Sereš, puštaš Eminema, ne daš mi da budem u fokusu. Počisti me. Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you, and I need you, and I'm down for you always, JT. Do you love Ima kakav suvac, stari moj. Sad gledaj kad Edi izme Bordi. Sad ćete vidjeti najveći fail, evo kreće. Ćao svima, ja sam Lika, dobrodošli još jednom na moj kanal. Aha. Opa, ide dedi, vozi! Sam vozi, nagri se dolje u provaliju pa se vrati. A da, ubi se, uskrsnio ono. Pa debon dem haters lijevo. Pa debon dem haters u desno. Da, pička me sad tu ostavlja, moram ići stići ga onak. Vrenica nas da si zadovoljan s ovim footageom jer onak neću više ponoviti. Perfekt. A Vrenica stoji mi brže samo tebe. Radi zavoje. Switch. Ne. Zato kaj me noge bole, Luka, Pa kad kočiš, pa radi zavoj pa prebacuješ težinu. Pa ne mogu radit zavoj, zato kaj svaki put kad idem radit zavoj padne. GoPro, stop recording. GoPro, dobar si ti, dečko. Ne mrem, bole me noge, fakat. Pa kad kočiš cijelo vrijeme. A jebi ga, Luka, ja sam... Bolje da te ostavim sam da sam skužiš kako vozit. To ti je Da. puno bolje. A bud, A ništa, onda se vidimo kaj doma ili... vidimo se. Uraz, drži se. Ako vam se ovaj dio svidio gdje nas dvojica bordamo, svakako kliknite like, kliknite subscribe, kliknite ono zvono, ucite mamu za sisu i onak like.